Yakarwi Tipra Motha Phainai Khabai Khobai Lamsogo Bubagra long live Bubagra long live Yakarwi Tipra Motha Phainai Khabai Khobai Lamsogo Bubagra long live Bubagra ki Bubagra ki যেটা বাবু থামচালি মারিব যেটা ফাইনালি অবিচিত্ৰ চাউৰ কাম বছৰাম কোন সানানে Hamjakgwi nang ora hayu eta play pin no age bo hadan na hu দল লোক বাচ্চা লামা করো যাক রকম তামর সানা যতন হাইবে নাই যতন হাইবে নাই সিমনা আমসাইও তাই বিজেপি তংলা খাইজলে কত না আও তাং সাং চুইয়া হাইনাই যতন তুর খাই তুরকে খাইবি নিনমো রূপন রূপন মানে বিজেপি নে কোনো পদ পদ তো প্রেসিডেন্ট কাই চুংজাগিন বুট প্রেসিডেন্ট পারো প্রেসিডেন্ট So, kaisa tikonsa joining program Romkha ojagao 11 family ni 33 butar chini Tipra Motha joining thaika ojagao BJP ni booth president roko tongbayo chini o hejamara bazar ni no borno chung Bubagra ni ingei Tipra Motha ni ingei chung khabai khuboi lamsugo hainai salo obo hai tebo joining program khlaijaknai gobangma kamio no chung sahori tongo chung joining khlaisinai Bubagra ni logi chung phaijinai borok boban suka tabuk next generation chini busabuti ro borok se chini kinang borok se chini kinang ro samung kana plaide ani bagino chini bobishot nga chini busabuti chini srai ro aborok ni kono wan suku ni borok chini chingma joining plate ka borok no belai belai ken hambai chung khabai khubai lamsugo teo pandau khaiso baisa chini borok nang total MDC te block committee ni president vice president rok joto tongbayo gai borok no tuino chung busiga ngotebo kaham sam khane ni chung borok no kogrigo ei borok bai kok salai na je kun decision bo chung nale borok kok decision borok no joto no bakon to decision dupro lai thang lai sala sorkar bothon khaimani kok to mana ganke sini MDC botolo Tipra boto Facebook ko post dijak takhan bor 24 jon elected MDC tongni khanse takhan bor sarkar bothon khlaisi maine ko bor sabna nasing tamni bagi bor tingtong abro norno kramian no chung ni already sini CM chairman AEM chongjaka chung baki sini BC election no ni paimani yagulo no chung dakti no te baki EM so bo chung songlai nei abo sabno EM chonglai sabno CM chonglai abo kotor kogya kotor kok gai जों त्रिपुरा हाव तंगै त्रिपुरा सादो पाराव 6 शेड्यूल एरिया न जों बाहाय प्रोटेक्शन खालाय नारगै मान ओ 6 शेड्यूल एरिया आव चिनि जे लैंड नि राइट जमनि आमनो जों बिसो सामगप नाम आमो से जतन सलाय कतरको बे दिनि जे चिनि अर फाइसो को जे चिनि बूथ प्रेसिडेंट न बरनो को सुनमेन बर तंगा संबाय अजगा फाइके बे बरनो जों खाबाय खोबाय लाबसो